वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु लिन्नासि काफ़्फ़ा सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्ना قال أيضا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي المرأة الصالحة قال أيضا النساء حبائل الشياطين قال أيضا فاصبر بذات الدين गुरु को दा मौलाना मोहम्मद तारिक से आवाज دا زنانو خصوصي بیان ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي دا به تاسو ته په خور خار کې د قصه خانه شاته اسلامي کیسټ هاوس کې د مسلم جان په دکان کې ملاويږي عزیزانو د دوالو جهان سردار صلی الله علیه وسلم تا ارشاد رب العزت او فرمائے چې تخپل بیانو تا چې دا د تمام عالم میندې دي او خپل لونو مبارک تا چې دا د تمام مسلمانانو خويندې دي او د هغه بیانو ته چې د مسلمانانو بیان دي دوی ته یا رسول الله علیه السلام او فرمایا چې تاسو د خپل ستر د حیا او د پردې ډېر لحاظ اوساته فرمائی چې زنانه په خپل کور کې قرار ناشتی وي او په خپل کورونو کې به قدم داسې په مزګ دي چې د قدم د خودو کړه باری سړي چرته وانه وي تر داسې حد پورې چې د زینت جامه او داسې رنگ بم نه لګي چې هغه نه خوې مويزي او په پردو سړو نارینو باندې هغه خوې موي ورزي فرمائی چې د کوم زنانو سترګې په پردي سړي ولګي او د پردي سړي سترګې په کوم زنانو لګي د قیامت په ورځ بدا د اور په سیخونو باندې د سترګې کولاويږي او ویلي کړي سکاو اوس په نو په دغه سترګو کې الله د غضب او د قهر نه ډکه سکا د اور سره کړي د سترګو کې ګلونو چې کوم زنانه پردهداري پرهیزګاري دینداروي نو الله فرمایي چې د جنت اته دروازې دي او دا توړو دروازو دغه بیبي ته اختیار دی چې په کومه دروازه ورځي د بیبي فاطمه زهرا رضی الله عنها سره ملګری د دې وجه د دوه جانو سردار فرمان دی چې زما د امت ظلمي کله ودونه کوي نو د دیندار حیادار او پرددار بی سره د ودونو کی فرمائی فاصبر بذات الدین
द द्वारो जानो सरदार फरमाई तासो पे जनानों की दीनदारा और हयादारा परहेजगार और पर्दादार बीबी ख्वाखे के द अगी सरवदुनों के समालची बीबी दीनदार वी परहेजगार वी हयादार वी पर्दादार वी और दागी सरसड़ी निकाह तड़ी अल्लाह फरमाई महबूबा द दगी दीनदार बीबी सरा द निकाह द तड़लो पवख बांधे अल्लाह फरमाई जबद सुल शुहदा सवाब वर्कमा समालची बीबी दीनदार दा परहेजगार दा पर्दादार दा सतरदार दा दे दे निकाह वक्त के बा अल्लाह दसुल शुहदा सवाब वर्कई बिया बयो यो शहीद औ यो या दोज़खियान द दोज़ख न जन्नत लबियाए द द्वार जान सरदार अल्लाह फरमाई महबूबा समालची दीनदार बीबी तखावन यो नजर उकी औ दग नजर द मोहब्बत हुई द दीनदार है औ द परहेजगार है द पर्दादार है द सतर बरकत दारी च दे तकम इंसान चखपल खावन दे प नजर द रहम गुरी अल्लाह फरमाई द पर्दादार बीबी द बरकत द पर्देना बतर क़यामत वर्त अल्लाह प नजर द मोहब्बत गुरी द्वारू जाड़ू सरदार बांधे अल्लाह मेहरबान ने महबूब दौमत भी बयान उतवाया जनाना उतवाया चकरार कोर के ने कम बीबी च परहेजगार अदा पर्दादार अदा और कोर के खावन दे राशि खावन त सलाम हुए कि वह खावंदा अस्सलाम रब्बे करीम फरमाए द हयादारी बीबी च खावन त सलाम को द उहुद शुहदा द निम जहाद सवाब वरला मलना मखिली कमा वाजिब भी परहेजगार अदा पकोर के करार अदा द खावन खबर मनी औ द अल्लाह हक बराबर अल्लाह पर सिर्फ सलाम च खावन त सलाम वही नो अल्लाह फरमाई च द क़यामत पौरज बे द उहुद द शुहदा द निब सवाब मालदार जोड़ कमा सुमाल च खावन कोर तरागे औ बीबी वर्त सलाम कई खुद दीनदार बीबी या लाजम बीबियानु के दीनदारी राहवाला परहेजगारी राहवाला मुलगुजारी राहवाला सतरदारी राहवाला सतरदार बीबी बांधे चिखावन सलाम हुई चिखावन वही दा खजा जबा हयाना का खजदा प दरवाजा दनन नास्तदा द को रखले बखले कई नूर जिम्मेवार है दबार दा पनारी नौदी जनाना कोर के नास्तदा खावन रागे औरते सलाम हुए कि बीबी तामा ता सलाम हुए खुद ता सलाम हुए व बीबी अस्सलाम अलैके रब्बे करीम फरमाई शज़माद महबूब दो मत मिया ए दगी बीबी खावंदा दास्ता बीबी दीनदार अदा परहेजगार अदा हयादार अदा सतरदार अदा तापदी बीबी सलाम हुए द क़यामत पौरज़बा अतल्ल सुजर कौम के बा अल्लाह फरमाई चे दे बदल के पता सलाम वाए माँ दहयादारी बीबी तप सलाम वयलु के अल्लाह वही द क़यामत पौरज़बा पदगी उम्मती चे दी बीबी दीनदार खावन ने द परहेजगार खावन दे खावन पे सलाम वही नु पखावन बेज सलाम वाए माँ सलामुल कौलम मिर रब्बिर रहीम सलामुल कौलम मिर रब्बिर रहीम
محبوب کریم تا اللہ فرمائے شد پدیندار بی بی خپل بان سلام ہوئے دا دے عوض کے بعد دا حشر میدان لگی دلی دا قیامت پورز با دا عرش نے یو طرف تا خی طرف تا بجنت ہوئی او گزدر بدوزخ ہوئی مخامق بمیزان لگی دلی فدغ نارینا خاون چے پدیندار بی بی سلام ہوئے اللہ فرمائے زپخپل سلام یا اللہ زمون بی بیان دے زمانی دیندار کا آقا فرمائی چکل زنانو نحیا لارا زنانو سرون بربن شو زنانو سترون لوٹ شو او حیاء پری خودا نو دا اسمان تا گو رہے دا اسمان نبا کانی راوری گی دا اسمان نبا اور راوری گی دا اللہ دا طرف نبا قہر و سختی رازی او دا اسمان نبد کان باران شی پزمکو بزلزل راشی اللہ دبوی زنان ستر نکی پزمک بد خبگان زلزل راشی کلب توفان رازی چه زنان کی حیانوی نو توفانو نرازی بے بہا او بے قیمتا غمونا برازی او نادی دا ثوابونا اغبم تینا محروم شی او دا قیامت پورزبا پا یوس قذاب کے گرفتار ہوئے محبوب فرمائی رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی یوم القیامہ بعض زنان دا سے باری کی جامع چاہے چدل تخوب بجامو کیوی ورنہ تلت زرقاب بولاری دا بی 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 جاب دا قیامت پورز ولاری یا اللہ دلتے جامع چولوے دا قیامت پورز بی جاب دا اللہ وی دے بستر نکاو دے بپرد نکولا دا پرد دار زنانا باندے اللہ مہربان زمکہ اسمان مہربان نبی آخر الزمان مہربان دا اسمان ملیکان مہربان دیندار بی بی چھ سمالے کور کے جارو وہی او پل کور جارو کئی دا حیادار بی بی تا اللہ فرمائے تا تما پا ملنامہ کے ثواب نرکلو یا اللہ سمر ثواب ورکے اللہ فرمائی دا بی بی کور کے ناس تلا دا چھ کور کے جارو وہی زب پرشتو تو ہوئے ماں چھ اے کرامن کاتبینو دغ بی بی دندار دا حیادار دا پرددار دا ستردار دا ننخپل کور جارو کئی دا دے ملنامہ کیوں لکھے لکچ دا بی بی مریم دا او بیت اللہ شریف جارو کئی دے لدخان کعبید جارو ثواب ورکے رب کریم دا دوارو جانو دا سردار محبت سمر مین دے کلوائز پہ دا مور امر مین یم کلوائز پہ دا پنزیشتو مین دمر مین کلوئی دا یو مین دمر مین چیز پریزگار بی بی دا کور کی جارو وہی دا خانکا بھی عمر ثواب ملاوی گی رب کریم دا دے کور واغستا دا خانکا بے ثواب کے شمار او دا بی بی واغستا دا بی بی مریم رضی اللہ عنہ پا ثواب و قطار کے شمار کا دغه دیندار بی بی کورتے خاون راغے خاون تے مرحبا ہوئے خاون لے تسلی ورکلا چھ خاون دا خپکے گما کلب نہر یو او کلب غریبان یو رب کریم فرمائے دغه بی بی تبدنیم جہاد نور ثواب ورکم دا بد قیامت پورل دا شہدہ سب کے ولاروی تمام زنان برا جمش الہا دا زنان زمون گوان کے وا دا نہ جہاد لتلوا نہ دے جہاد کرے دے نہ دا جہاد میدان کے شہید شویدا خونند شہداء سب کے ولادا اللہ فرمائی دے خاون تا تسلی ور کرے وا خاون دے بے مزدور راغے بے دولت راغے خود دے چ ورت خیال شو دا رنگ کے تغیر وہ رنگ زیرو خاون تے اوے خپکے گما کہ مزدوری دیو نشلا نہر برازی ددوارو جانو سردار بمکسر نہرو و خاون دا تم کا نہر پروانشتا
او د دوارو جانو سرداسو بی بی عائشہ صدیقہ اکثر نہروا اکثر با اغبی بی نہروا وخاوند خپکے گما زبم در سر نہرتے روما رب کریم فرمائی چھ دیندار زنانا پرددار زنانا دا او یو ناری نو نا بہتر دا یا اللہ دا دے زمانی بی بیانی دیندار کا